Kono lau a ipsela Paula ke Timote. Kono ua o ipsela Paula ke Timote. Ua Timote wahe uluaki. Vesulaki ono whakaosi. Tuko a Paula. Ko apostolo a Kraisi su. He tutu une a otua. Ko ui a ko palomesi. O mo ui. O ia Kraisi su. Ko tohi ke Timote. Ko foha o whaanga. Ofa ke mau ke lesi moi mesi, moi melino, me he o tua ko tamai, mo kalaisi su ko tau eiki. O ko whawhetai ki he o tua, ai o ko tau hiki ai, aki ai lotu, nā ku mau me he eku mātua. O whai ake ai koni se nisi a tātā, ko eku whakamooni ia ki tae motu, eku manatui, ko i eku ngahi hū, i he pō, moi aho, he eku holi ke tawhi i loaki, ko eku manatu ki holoi mata, kau whonu fia, io, o ku au whawhetai i he eku manatu ki he tui ta eloi, o ia te koe. Ai tui na e fuanofo i ho kui ko loi si, pia moho whae ko iuni si, pia kua whalala o ia te koe foki. Ko ia kua whamanatu ai kia te koe, ke hunuaki ho o mawhai, mei he otua ai o ia te koe i he hirifaki o hoku ni mā. He koe lau mālie na e whuaki he o tua kia teki taua, na i kai koe lau mālie anga foi, ka koe anga mālohi mo ofa mo waloki. Ko ia, oua teke mai a wha o tau eiki, pe teke mai au ko ene pōpura, kai kehe, ke kao moau i he kai mamahi koe uhi koe kospeli, e funga o e mafi o e otua, aia nā ne whakamo ui ki tau tolu. Mo ne ui halakanga tapu, o i kai koe uhi ko hanga aue a tau tolu. Ka koe uhi ko hono whina ngalo o ona. Pea koe uhi koe kelesi na e whaaki mai ia klaisi su. Me he ngahi kuonga o i tāni di. Kana e whakaea i ono pōni. I he whakaha mai o tau whakamo ui ko sisu kalaisi. Aia nā ne whaka anga a mate. Ka ne hulu ai mo ui mo e tae auha. Ake e kosperi. Aia koe mea na e whakotu wau ki ai. Koe malanga mo e apostolo mo e whai ako. Kona uhinga whokia o kua mo uai. I he ngahi mamahini. Ka aku i kai te uma ai. He ko ilo pe. Aia kua utui ki ai. Pe au kua ilo pau. O kune mawhai ke tauhi e ku mea. Kua utuku kia te ia. O au ki he aho koe. Koe anga e o ngahi lea mo ui nane whanongo ai mea te au. E tui mo ofa o kia klaisi su. Koe mea lelei ko ia kua tuku kia te koe. E ke tauhi iho lau maalie. I he lau maalie ma oni. Aia oku nofo ia tek tau tolu. O ke ilo foki ko hiki kotoa pe mea te au. A ki nau tolu i e sia. Kai uma a whaikelo mo hea mo kena. Ofa ke me sianga e ki ke familia Onesifolo. Hena e tuolahi e ne toko ni i au. Pena i kai tene mā i hoku ki i. Ka i he ene i loma na ne whai velenga hoku kumi o ne mauau. O whange e ki ke ne mau mesi mi he ne awhio i aho koe. Pea koe ne ngahi futokoni na ne whai i Efeso o kuke lau ilo ki ai.